ubuzima bwo kwihiringa ntabwo numva yuko umuntu wabaye mu buzima bukomeye yafata umwanzuro wo gufata abana ngo yiyahurane nabo atari shirike kandi bari basanzwe baryama batinze noneho ngafata umuntu amutuma ijerekani ya essence by'abapfumu. Abapfumu ni abantu b'ibicucu, ni abantu b'ibimara, ni umuntu ukongoza ikintu wowe nawe ubwiwe atabasha kwikorera. Ni gute wowe urumva hari igihe abantu bagira ngo babonye ubutunzi ukagira ngo ubwo butunzi babonye ni Imana, ubundi Imana igena ubutunzi. By the way, reka mbanze nkubwire ijambo rimwe. Yego. Ibintu n'ubwa mbere ngiye kubivuga. Yego. Uyu Emi wowe ntago muziranye, uyu Emma ntago muziranye wo mubizi. Emma ni umuntu avutse mu muryango utishoboye. Urabyumva neza? Yego. Ibi ndi kukubwira. Emma ni umuntu wabayeho mu buzima bukomeye, wabayeho mu buzima bwo gustragoringa, wabayeho mu buzima bwo kwihiringa. Ntabwo numva yuko umuntu wabaye mu buzima bukomeye yafata umwanzuro wo gufata abana ngo yiyahurane nabo atari shirike. Kandi before the time wibuke yuko Emma umugore wiwe ari we wari ufite amafaranga. Gotese kandi bose bakoranaga ariko wibuke ko umugore ari we wari ufite igiceri. Bivugwa yuko ngo umugore ari we yose wari uyafite. Umugore niwe boss. Buretse gatoya. Oya. Buretse ibi bintu ndi kuvuga abantu baziranye na Emma. Baziranye na Emma. Ibyo bintu barabizi. Buretse gato. Umugore wa Emma yari afite amafaranga kuruta ayo Emma yari afite. Ko bivuga ko Emma nta kintu yari afite ngo ibintu byose byari byanditse ku mugore. Ibintu nyine byari byanditse ku mugore, ariko Emma nanone niwe nyiri igiceri. Emma niwe nyiri igiceri cyangwa umugore? Emma yari afite igiceri, ariko umugore afite ikiri hejuru. Kubera ko imitungo yose yari yanditse kuri nde? Kuri mama yake. Niko bavuga. Ku mudamu. Ni ibivugwa. Kandi n'umundi umugore yari afite ibiceri. Ni ibivugwa. Do you understand? Ariko nanone Emma, reka mbanze nkubwire ijambo rimwe menyaho. Impamvu nari buze kwemera bino bintu bisa nkaho nanjye byamaze kunyataka mu bwonko, biteye agahinda kubona umuryango wari umeze neza, bari bafite abana batatu, uw'imyaka 12, uw'itandatu, uwundi yari afite umwaka cyangwa amezi. Yari afite umwaka n'amezi 2. Ni nawe warokotse? Si we warokotse. No kuvuga ngo abakuru yabafasha barara mu cyumba cyabo, arababwira ngo nge na oya, amakuru mfite bivugwa yuko abana banasohotse mu cyumba bamusanganira muri dushe bari gutabaza papa. Nawe yifungiranye muri dushe. Amana murumva shitani. Emereka mbabwiza ukuri. Tugeze mu bihe byo kwegera Imana, tugasenga tugatabaza, Uwiteka akareba uburyo yaduhindura ubuzima. Bitari ibyo ibya bintu abahanuzi bavuze isigeze ku musozo wayo. Nyine ndi kwibaza hari ikintu nanone Sketo nuko turi kubivuga tukabirenga. Yafasha abana babiri bakuru, inkuru kuntu bayitubwiye. Uramutipa atubwiye ngo yafasha abana babiri, arababwira ngo bose bo mu rugo arababwira ngo uyu munsi ni bisanzwe turaryama ku isaha ya 3:00. Ngo kuko ubundi bari basanzwe baryama batinze. Noneho ngafata umuntu amutuma ijerekani ya essence. Arangije kwa kundi umuntu akoranye umuryango cyangwa nabo babana arababwira ati uyu munsi turaryama ku isaha ya 3:00, ati wowe kanaka turararana uyu munsi ni itegeko ryanjye. Akana gato aragafata kararana n'umukozi. Uri kubyumva? Ahubwo njye aho ngaho navuga kuba wenda yanatekereje ako gahinja kakaziranenge, umuryango nawe usiga iheru, nabwo wenda iyo shitani yamushitse yashyizemo akenge gake ko kugirira impuhwe uwo mwana. Vuga ndagusubiza. Sibyo? Afasha abana bakuru, uw'imyaka 12 n'uw'imyaka 6, arababwira ati ijoro turararana. Aragenda afata ingufuri ngafunga imiryango yose. Mbega we yashakaga kwica abantu bose bari muri urwo rugo. Huko nifunguzo batabawe n'umuzamu. Umuzamu wazanye ikintu ngo cy'icyariteri
agakubita ku rugi bagatabara. Ubundi muri rwa rwari guciramo umukozi uriya wo ku irembo, umukozi n'abana, n'abo bana bari gupfana. umukozi n'akana gato yabo bakize hapfa y'abana babiri gusa. Hapfa abana babiri yari yafungiranye mu cyumba cye, bararanye nawe. Iyo ni shiriki, iyo ni dayimoni, iyo ni satani, iyo ni imyuka mibi. Abo ni abapfumu, abo ni abatindi, abo ni abashinyaguzi, abo ni abagome, n'abagambanyi, abo ni abagambanyi, abo ni insibika, abo ni ingetura. Ni inkoko, ni ingurube, ni ingurube, ni imbwa, ni imbwebwe, ni nyirahuku, ni impaca, ni impacanure. Ariko urumva ibyo bintu mwana, wumva ukuntu satani akora, kumva ngo yafunga inzu yose, urugo rwose rugapfa, abantu bose bagapfa. Gufata abana mana, oya wapi kabisa. Bintu birababaje, iriya ni dayimoni, iriya ni shitani. Nyamara reka nkubwire abarozi babaho. Biriya mbyita dayimoni, ni shiriki. Ariko siyo shiriki wamye uvuga ikori. Shiriki ni abadayimoni, ni abadayimoni bakora mu muntu, bashika umuntu akagushika akaguteza gukora ibintu bitari ngombwa. Ariko mwana mujya mwemera yuko satani ibaho. Satani yizuru ibaho. Satani abaho. Satani cyakoza mukina na satani. Nababwira ngo tugeze mu bihe by'imeruka, dukeneye kwegera Uwiteka, tukegera Imana yacu ikadutabara. Hari indirimbo ivuga ngo nitumwegera nawe azatwegera. Hari n'indi ivuga ngo tugeze